Krčevljani slave, šljivovicom žele da nazdrave. Krenulo je sa 2-3 kazana, od Ideje, Pere i Gorana. Počeli smo već gubiti nadu, čekajući tu kazanijadu. Prva, druga i 9. prođe, jubilarna 10. nam dođe. Prva, druga i 9. prođe, jubilarna ta 10. dođe. Kako kaže ona priča stara, koje čeka taj je i dočeka. Proslavimo te vesele dane, dan bećarca i kazanijade. Dobrodošli, veselje se sprema, ovo nigdje na svijetu nema. Tu vas čeka rakija i meza, Krčevljani kod grada Viteza. Tu vas čeka rakija i meza, Krčevljani kod grada Viteza. Ovdje rade i ljudi i žene, a za program zadužili mene. Dok lagano rijeka Lašva teče, rakija se šljivovica peče. Najbolja je šljivovica meni, ona što je 40 stepeni. Koje pije svako joj se divi, i priznanje odat ćemo šljivi. Koje pije svako joj se divi, i priznanje odat ćemo šljivi.